mena bamwe mu Bushenyi kutereze bishobere wabeki bine cyambuga babantu barambura project za government zitari zimwe na zimwe kurebeka ngo sente yo miho mishoro iti yakozisirwa kubi aba bashanga ngo buhereza uburumenguto amashanyarazi hamwe n'ibindi buri mu mberambi munonga hamwe no gushanga ngo abakozi ba government abamwe tubarukweferayo twa rest bamwe baremerwe mirumo abataka ko baragaruke bimuka nibija kuba byakabaragara rubabatwara bashimiye kuba bari mu kaburamuro so nk'abanyabushenyi twatanize hamwe kureba ngo nitugarra ubuhereza bwitu aha mutindo kandi ntutungo ubuherezo burubu kandi kine kigwenda kubagambira Bushenyi umwaka guru kwijaniza kuba nese myaka 50 district ahikijaho umwaka gwaruko mu rwena shanju nena Aporo Kakonge umwaha abantu abari mu group yambuga yashoborera ngo barihiri na sente za government kugumana zikwatwa kigafura ati nuko koreka ba contractor abarumo sabode wakatsire contract yo kombeka icyuma cyo kusomwani icyakahunje wahate cyamara imyaka 3 kitakorwa ari kugira ngo abantu nkaba babikora abo kugira ngo nibatekateka ngo utariho bantu buko bikoratira nibambanza weighing scale digital weighing scale icyuma cyo kumwanya nibambanza mo icyameta cyo kumamo cyakumanya ng'umwana ugwayo magwine kuba processed kandi iryo problem ryo mbyuma byona emusabode ya delivery injire cyane cyane umusabode akaba ine contracts zo kurenga nka 1.8 billion izo contracts zona tare delivery injire kurundi akakona ivingana n'aba district barete binte bitari Ogu yayongera ashoborera ngo abebembezi abari kwebembera district ya Bushenyi bahereza ba contractors za contracts zitariho BOQs cyari kugira ngo iki ni cyakabikamani ari sente yo miho mshoro naho district aho district hariho buzu bw'abantu gukora bagatiyo gatyo nambwe twino report ngukawo nakorebera biro mu wiki ugukawo musiyezero kwa mushanju nkuba kumbuza ajya ngo narwo makagaba kama no mukama ati nishi mukwiseho ogwe kawo ntija kuba twatumara minister ninga ntija kumushanga aho nteravuze abo ko batukuza kwikeza kugira kawa atakora tukagira umurembo gwa kawa atakora umwami marke y'abarwara umutuma buri zuba yasigaye yayimpiye haha ebyo byome bakanu bajumanya nkeruku reto buteka ebere byahwireho abebembezo abarukunda kurya ngo kuba rukwenda bakatanuka kwesimiro umchakwaho ngumbuga tujumazeramani kunkanyenda kubamanyisa imwe ababire no bariye bitari byanyu ngo bwire bwanyu buhwireyo ebyo byone bumbene umukora murekeraho ahabo kubambuga yagaruka twantushaba government ngo ekintu kikwatire na corruption ekitemwa amani ahabo kuba wabanoreba esente ngo kubatahi Aporo Kakonge yayuriko busasi bw'amani ari kugira ngo icyo kureto buzubu mu ihangeri no kureba ngo abebembezi bona ukukira munonga bakaho hamwe nabandi abarukwato ha sente za government nabo tubarukwenda gukora mirimo yabo kurekana benda kuriya buriya sente nanienda ba office na kausha nyine ati nitano nishweka kandi kigomba dedenize kinga barebe Makuraga gasha kwa Gerard Tugume Awaskai TV agenshonga muri Shema.